Eh, as. Nang mali ako ni. Tang, hai cái. Vừa. Số là số sai tông gì? Sai tông gì? Iya. Kata mani kalau. Lo. Semuanya. Rubi lo ini phang ini kayak ke? Iya. Namnari inomi. Tengah komi. Tunggu sih, kali wapam sing, nabi udah wari sana. Manipur ke, nunggu governor orang lak pasti dah. Orang baik tenggol kau ini ngasih. Aku tunggu ama, cuma kau wari sana jauh ni. Pada kau hana gumna, hana memang dah kau pisin segi pa, kau memorandum, sab mana memorandum ngasih. Jadi kemar bala orang governor ada jauh pisin segi. Ini bah, keno si memorandum si macam lobby bayar kan ni. Kasih aku ini memorandum ni koren keno lobby bayar kan ni. Aduh kata itu doa lagi deh. Aku yang manung dah understanding kan lain, ada tu understanding doa aku kona, ni am damu kan jar. Aduh mata tu aku wari sana ya ba. Aduh ini sana itu foto ini condition do. Aku yang tang update tahu jer kiki itu kami am dah. Condition tu aku yang simak, pernah betang tu kami hajar. Aduh kena kena yau ke wari sana. Masih wari sana masih aku ini CMP ki commissioner Munindro, IPRO siamak, Robin ada aku Lucing Purel Chief. Kurungan hukuman ada unit 19 ki commander ko kena langgol baga ko mari udah. Gamen sa tiki. Keda ba? Gamen sa tiki to ko na suyang ki. Governor ki thaja masi full peace la ani habe ki etukum ba thaja ba piri advai torga koi da su mala request tori si kani aitare peace and normalcy lakna ba koi me anu mating pangbiu an hojiki kulai ngai me pikhan na ba kona ba sigi situation ji loer matungda highway akoi leidi ba highway ni mak loi hangdoga akoi loi namak changna thongna ba ya ba hanagi hanagum normalcy lei ba state ma yam ning da pole ba ma tumba le ba ma oina ba ma na thu ma tu kona ni har tu kulai thadok bisida kano solution purak bangam gani na aram bai tingo thaja bi brap tai bi uba adu akoi kona matang sam hajar ki ngasi mak hajar thank you